Biyag ti tao. Agpakada akon, LV Bakit. Makigidanak ka ni boss. Iti kasta makatipinak iti plate. Di mo liplipatan ti agipaw iti kwarta ha. Wen, di ka mandanagan bakit? Ureawan pa anak ta, rumbang la suportaran nak ta asawa nakit nga rod. Wen, basta ano samlang ti aguray. Tayo gimi pa ilang ti kontrata me. Amang ano saan ko amaala na gusto sweldo. Apay, di mo mabalin ti bumali aya. Kababay ni Samot, bakit? Agaramid ka ngamin iti pamuspusan namot. Tapno da maipaw it mo akwarta kanyak. Saan mo ta mabalin na baybay anak dito'y Napudot manan ti ulom, bakit? Di ka madanagan. Taamok ti responsibilidad ko ken ka nga asawa. Unay kamatan, LV anak ko. Imbes nga gururay ka iti ipaw iti asawam akwarta. Agtrabaho ka kit dimot. Awan pa'y mat anak yu kan Julius nga si kaswam ko ma. Saan mat siguro adakas no dumawat ak iti suporta ka ni Julius. Ta asawak mo't dayjay nanang. No may papan mo iti anak, amangan no talaga saan kami namadaan iti anak. Taamo yu mat, adayo tiba iti tawan mi. LV, Nasurukan na talo at tawon nga gandan na kami ngam awang paylat anak mi. addan tulata anak ko. Saan pa'y siguro at tiyempo. Ngampatyak adumteng to. Saan samatan nga agtrab-trabaho ti anak mo, Maray? Kasadot nan tagtrabaho mare. Umanayan kan kwa na ti ipaw-paw it nila kay na akwarta. Awang pa'y mo't anak da ka ni Julius. Mabalin na tagtrabaho no kaya na. Kanayon kumet abagbagaan. Ngam di nak ipangpangag mare. Kasano nga ro da makaurnong da, no di na mo't tulungan di asawa na. No aday bagak makaunget-met. Napudot pa'y akanayon ti ulo na iti asawa na. Naimbaglaki din ata na anos ni Julius nga asawa na, Maray. Ay naku nampay mare. No sabali laeng ni Julius. Jakla amon mare. Adamat gaya man impaw it ni Julius akwarta anak ko. At dananang 10,000 laang. Laeng. Lalaeng lati 10,000 anak ko. Ay na, manumula na ta 10,000 ngay. Dakulin agatad day ta 10,000 anak ko. Nagngina ti magatang itan. Manumula day tangay. Apay ay akas ta ka anak ko. Kaslakan ayon anapudot ti ulom. Saan ako na naragsak iti biyag ko itananang. No amukla kaso ti pagbanagan ti biyag ko. Saan ako man nakikalkalay sa idi ka ni Julius. Ha? Makaburing mo tawan na. Manula ang matatawan anag din na kayo anak ko. Di kay mapukawan itinamnama. Ited to ti apo day takada kayo. Urayin nyo laeng. Ay nananang, jakon namnamaan na dumteng pa'y dayta. Ay, pampanunutok pa'y kiti na sinaan ni Julius. Anya, ay sus, pangaasim anak ko. Di ka agsaw iti kasta. Nasaya at atao ni Julius. Di mo kumasaktan ti tao anang ipatagken ka iti kasta unay. Kas makita mo't, ar-aramiden na ti kabailan na. Tapno maited na amin ti kasapulam. Makitinulong kakit di iti asawam Saan aday ta sinsina ti ibagbagam anak ko. LV? Ha? Roldan? Kunaktumat. Si Kareta. Naimbag man ta nagkita ta diti paradaan. Kumusta kan? Ay, nasaya at latamat Si Kangay. Nasayaat ko na. Iti kasta alangam. Kasla nadagsen unay ti parikot mo. Ay, saan mat? Adala pang panunutok. Kaano ka pa nagawid? Hindi namin sa nakalman. Nagbakasyon na. Madimat ng trabaho akanayon ti aramidan. Ay, wana. Mayat matlaang nagbakasyon ka tap na makainanakamat. Wan nga rod Bakit kasano? Dumagas ta pa ijibalay tagkapita pa Pagis istoryanta. Ay, kawana. Awan matlakadwa kay jay balay ita. Maburing ak ngawan kadkadwa na.
Kat, kumusta kayong mutan itinobyam ngay? Awanin na. Nabayagan na nagsina kami. Ni, apay mo't ngay? Talaga siguro asana da kami tinaituding para iti tunggal maysa. Da kayo nga. Kumusta kayo mataniti asawam? Kasdila ta. Aging gay ta awan pailat anak mi. Kasanumat ngamin. Kanayon nga awan ijibalay. Adayo a lugar tayan ti trabaho na. Sagpaminsan lang agawin. Narigat ti kasta. Awan lang arudan anak yo. Sa adayo kayo pa iti tunggal maysa. Ay, ditan pagsaritaan ti may papan iti dayta. Addala masair tiriknak. Tatalaga masursurunak, Roldan. Ada akon, bakit? Ni, kunak man no saan pa yan alpas di kontrata yo? Makabulan lang ang sipod ng rugi kayo? Saan pa'y? Hanggang nagawid ni boss. Iso nakigida na ka nagawid. Kan mailiwak namin kan ka. Bakit? Anya? Arakupan ka man? Ne, agdigos ka pa'y mo't ha? Kasla di ka nagdigos mo't iti manungal daw. Napudot ti ulom sakbaya pimanawak. Ita nagawid ak. Napudot lata ti ulom. Apay aya? Ay, di mon saludsudan no apay. Tama nga no di mo magustuhan ti isungbat ko. Kano nga agsubli kay ti pagtrab-trabahwam? Talo nga aldaw ko ditoy. Makigidanak manen ka ni boss. Nagpaot mo tatalong aldawan? Nay, apayakas pati sa umngay, bakit? Saan ka kani ang naragsak na nagawid ak? Tsak amukan ka. Nakitak mo't nila kayo mo di kalman. Nagawid mo't kaya. Wen, kasubsubli na lang itagsapa. Kurak man no saan kayo nga okay. Talaga mo ta saan? Mapilpilitan naklaang. Anya? Idi pa ilan napalabas sa tawon na kayat ko sinaan day dya tao. Isumot lang awan anak mi. Saan kaya nagpa-check up? Ay, saan na nakasapulan day ta? No adda di salamat. Ngamnawan, kasta talaga. Ay, wen gayam. Agsubli ka inton bigat iti Manila. Saan? Well, ano ti agur ora at trabaho ka dyan? Ay, no kasta nga ron. Masapol nga agenjoy tang agkuyog. Tadita amo no kaano man ang agkita ta. Maray, nakitak mo ta nagturong ni Elby iti balay daruldan idi na minsan nga aldaw. Ha? Nukasta, nagawid din ni Roldan dito'y lugar tayo. Wen maray, Dito yan nga agnaad. sakahan, nagbakasyon laang. Nagpa-Manila itagsapa. Di mo't nagayan ayat dagi dya adwa iday. Wen mare, ngam idi dayta. Ngamapay nga ginggay ta ka madlawa close dalata. Naistorya mo lang ti karo badaruldan amaya ti kakatawaan da. Kabayatan ti panagsarita da. Ay, Ah, angam sa bagay, awan magkinidakas na nagkinumusta dalaang. Tidakas na ka nagsinubyan damanon. Tanay, ada mga rudasawa dyan na maun. saan ang mabalin ang mapasamak dayta mare? Jak ipalubos nga agbasol ti anak ko. Elfe, pudno ay ang agkitkita kayo kin ni Roldan. Ado ti makakitkita kada kayo. Saan mo ta kanayo nanang? Namitlo laang mo. Apay ang masapol ang mapan ka iti ayan na. Si kamot ti mapmapan ijay balay da anak ko. Apay, anya launay ay ti gaggagaraom ijay. Ay na, agsarsarita kami laang. Agkinumusta kas jay. Yibkas na dagiti parikot na. Kan ti parikot ko. Dagiti parikot mi adwa. Ammo manak ko. Saan anasaya at ti kastangar aramitem. No adaman rumbeng apangibagaam iti parikot mo. Dayta ket siyak. Wano ni Julius nga asawam. Saan ket ajay ex mo. Agraman day ta abanag, ikan nyo pa iti mali siya mo. Wen taamangan no day tanto ti pakadadaulan ti relasyon nyo iti asawam. Nang runa ket adda na palabas yu iti dayjay aroldan. Awan dakes nga raramidan minanang. Da kayo lang tagpampanunot iti madi. Ikan nyo iti dakes sa kay papanan tararamidak. Di kay kadimandanagan ta nagsublin ni Roldan iti Manila. Nay kita di ka agar aramid iti maikaniwas anak ko.
Liklikam kuma, ti agbasol. Hello, Roldan. Hello, Elfie. Anyang iti plano? Kaano sumurot ka dito Manila? Adda ka di pag naadakditan no bilang laang? O di agnad ka niti pagkababanga. O sige, Kaano nga rin biyahe ka? Kailiw ka, Elfie. intun bigat. Sabdan nakto O sige. Sabten kay terminal tipos. Awagan na to, nada ka ni Jai. O sige nga ron, tagim paki akon. Oh, agya manak. Nagkita tamanan, Elfie. Adayo ka diti boarding house mo dito eh. Medyo. Ngam adda motor ko. Iso ti pagluganan ta. O sige nga ron. Amok amabisin kan. Iso ang nagluto kiti paborito amasida iji boarding house ko. No kasta, kabisadong pala ti paborito ka masidang aging kaita. Siyempre Naimbag ka pa'y, sweet ka launay kanyak. gaputa ay-ayatin ka nga aking gaita. No saan ta siguro ang nag-break idi? Amang ano adamot ten anak ta. Wen nga rod ngam sana bale. Nagsabat man ng tidalan ta, Roldan. Madanaganak, Mare. Diyak makontak ti anak ko. Apay, napananaya, Maray. Diyak nga rod ang mo, Mare. Di mo't nagpakada arimwar. Kanawan ti daddo maakawas na iji cabinet na. Napanan na nga tangay. Ay, anya ngayon ti baga ken Julius no agawin. Mamangan mo no si Morutan ka ni Roldan. Day tamat laeng ti atap ko, Mare. Ngam sapay la kumata saan. Diya kung maawagan ti asawak nanang. Sa dino ngayon tinapanan na. Pasensya kan, Baro. Diyak nabantayan di anak ko. Naumasiguron kanyak na Elvie nanang. Sa bagay, nabayagan ang adlaw ko at timam na iti panakilangan na kanyak. Gapo siguro iti kaawan anak mi. Isa limamiis ti asawa kanyak. Isa nga awan maramidak, no din akong ay-ayatan ni Elvie. Nasakit. Jak mabalin nga ipilit ti bagikan ko na. Sapay ko tagawid mo't laeng ni Elfie, Baro. Kita am ti result ti pregnancy test mo, Elvie. Positive. May sakon nga ama. No kasta, talaga ama si Kugak. Wen. Ang apaya kasla saan ka naragsak? Saan man? Naragsakak, Roldan. Ag-celebrate ta. Mangan ta itirwar. Groceries para kada kayo nanang. Ay na, agyaman naklaunay, Julius. Do atawadan tinapalabas sipod nagtalaw ni Elfie. Ngam malagip mula tamot agpasyar dito'y balay. Saan ka nagbaliw, Baro? Wen tanasaya at kayo latamot kanyak nanang. Ken da kayo ti pamilyak. Amuyo met, ajak pulos na am-am dagiti dadakkel ko. Di ka madanagan. At daman wano awan titad mo kanyak. Kan oray adda parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko. Ibilang kalatta kas anak ko. Takameng kan ti pamilya mi, Julius. Ay, Mari Teresita, nakitak mo tanaga po ni Julius di tabalayo itay. May nang itulod iti groceries, Maray. Ay, nanagkasat ka. Ladan kay timanuga nga nasingpet. Tawrain sukat anak mo. Dakkel at respeto na kun kakatugangan na. Kinapudno na. Maasyanak iti manugang ko, Maray. Amok atunggal mapan ijay balay. Kat namnamaan na amadanon na ni Elfie ijay. Ngam kanayon amapaay. Ay, piman mo't nga rod Kat, kumusta mo't nga ni Elbay? Kinaudi adamag ko kat nagpas ngayon. Ija ka mo itamare. Nabayag moten ajak nakasarsarita ti anak ko. Jak moten makuntak ti sigud a number na. Amangan no nagsukatan. At madlaw ko, Elvie.
Anya day ta, Roldan? Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Madlaw ko asaan ko akarup-rupa ti anak ta. Ah, Awan na pulos imalaan na kanyak. Padumot lang ti mangibagbagay ti dayta. Saan kun sama ta putot ti anak ta? di ka kumamatag sawi ti kasta, Roldan? Pasensya kan, ngam sabali ngamin ti marikriknak. Nagululima kaklang. Siyak ti masaksakitan iti kasta nga ibagbagam. Agpudno ka man kanyak. Siyak ka di ti ama ti anak ta. Unay kamatan. Kasta pa'y laang ti damagamot. Amumot nga da napasama kiti nagbautan ta. Idi nagbakasyon kay di lugar tayo. Wana, ngam saan ka di anagawid mo't lang ni Julius iti dadya abulan? Ah, Iso pasensya kan. Ngam jak maliklikan ti agatap ka nagdwa-dwa. apay ang masapul nga aramidam ti kasta, Roldan. Pasensya kan. Ngam dahito lang ti amok apamuspusan. Masapol nga da maarami da proseso. Tapno maduktalan no pudno asyak ti ama ti anak ta wano saan. Apay pa'y laang. Kaya't kung agulimag ti panunod ko, mariribukan ak mamin. Saan ang may libak? Kaing ingas launay ni Julius ti anak ta. Pangasim ko, Roldan. Saanan ang masapul nga aramidan ta ti kasta? Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Nakasaganak nga gastos para iti dayta. Tapno agulimag ti panunod ko, kan amok ti aramidak. Kasanon no ni Julius ti maduktalan nga amana? Anya ti aramidam? No kastaman bilang ti resulta ti amin. Nasay-sayat nagsinatan. Anya? Husto ti atap ko. Sana siyak ti ama ti anak mo. Pangasim, di na kami kumapapanawan, Roldan. Saan ka di nagsaritaan tanti may papan iti dayta abanag? Ano maduktalan asa na siyak ti ama ti ubing? Ang sinata? In sakripisyok ti amin para kan ka, Roldan. Amom dayta. Jak kayat ataripatuan ti ubing asaan met na nagtawad kanyak. Isong aging pagikan, tapumanaw kayon. Di mo ipabaklay kanyak ti responsibilidad ni Julius iti anak na. Tasaan ko aputot dayta. Ay na, maragsakan aklaunay, tanalagip yu tinagpasyar, Elvi. Ay na, nag-cute to'y apo ko. Agsubli kamin iti anak ko dito'y lugar tayo, nanang. Ha? Nagsina kamin ka ni Roldan. Naduktalan na asaan nga iso ti ama ti anak ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak mo ama si Kugak idi si Muro taken ko na. Iso ni Julius ti ama ti anak ko, nanang. Anya? Ay na, sigurado ang maragsakan ni Julius no maamuan na dayta. Pakawanindak ko, mananang. No adaman rumbang apagkidawam iti pamakawan. Dayta ket ti asawam anak ko. Ay na, umay kumamanan ni Julius. Ha? No kasta? Umay dito ni Julius, nanang? Wen anak ko, ket oray di na ibaga. Amuklat ta atunggal umay dito'y balay. Ket namnamaan na nga adda ka amadanon na dito'y. Pagbabawyak ti panang panaw ko kankwa na idi, nanang. Saan pa'y analadaw ti amin, anak ko? Mabalin mo pa'y ti bumawi iti asawam. Sigurado ang mapakawan na kadayjay. Nang runa ket adda anak iyo. Kaano nga tanga umay pumasyar, nanang? Binulan ket nga agawid dito'y balay. No daduma maturog pa'y iti siledyo. Uray na dagsen ti basol mo kankwana. Ket mariknak ang mailiw lat na ti asawam ken ka, anak ko. Kumusta kan, Julius? Oh, agyaman ak ta nagawid kamutlangan bakit? Sapay la kumata mapakawanak. Nabayagan na napakawan ka. Kailiw ka launa yan. Mano at awan na di ka nakita. Saan ka pa ya makontak? Amo ka na dagsan ti basol ko kan ka, Julius. Ngam, nasayat kalatta kanyak. Kada kami kaninanang. Gapo ta iso ti may parbeng. Nakariingan to'y apo ko. Ha? Iso ka ni dayta ti anak yo ka ni Roldan? Saan, Julius? Sikat ti ama to'y anak ta. Ha?
Di nakman rabakan, LV. Kasano ko maamapasamak ti kasta. Inyawid ko ti papeles apam nagkasaan ni Roldan ti ama ti anak ta. Iso ang nagsina kami, ta di na maaklon asaan na apo to timpas nga iko. Anya. Diyak amo ama si Kuga kidi pimanawak. Kat sika ti ama ti anak ta, Julius. Kas makita mat, kayang ingas mula unay. Diyos ko. Karbon ka, ti anak yu, Julius. Agkarupro pa kayo launay. Oh, agpaiso ka ni dayto ya makit kita ken mangmangeg ko nanang. LV. Wen, Julius. Kat agyaman nakta si dadaan kalata mangawat kada kami. Ay-ayatan ka. Sorry talaga. Ay ayatin ka met, asawak. Oh, ubak man ti anak ta. Umay ka anak ko, ha? Patpatgen kayo, nay. Bakit? Mga baruanan tayo. Wen, kat ikarik ajakon aramidan tinaramid ko iti kalabas. Biyag ti tao. Anya matanti kastoy a panagbiag. Ha? Apa yan, Raymart na kay? Anyat pagpupudutam asin mangpat. Adda ka di ka apam? Awan! Kasano dahi po yan? Apay aya? Naikatak iti trabahok. Anya? Ay, daytan ti kanayon ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo takanayon ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka. Takasano, kanayon ka amahang over. Anya ka matan? Imbes nga andi nga yan nak, tapno lumag-an tirik nak. Hanggang kasta ka met. Raymart, Anya ka talaga iti biag mo? Asawa wano ka aruwam laang. Raymart, lakay. Gagangay iti may isang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mo Osan! Rumuwarak mo't lang. Papanamanan. Ay na pare! Isatam lang dito. Uwan pare, dahito lang mo't tiamok a solusyon iti problema kay. Arak. Una pare! Ura niya klase iti problema, may isa ti solusyon na. Arak only! Uwan pare, iso nga, agyaman tayo iti nakadiscover iti arak. Tanawan ti arak. Ay sos, awanin na ti ragragsak. Ken kang runan ti amin pare. No adarak, adamat solusyon. Kurik ka dita pare. Wen, mala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka. Kasano adi agsakit? Kat parbangunan iti simmangpat ka. Kan kasta unay abartag mo. Kastaya? Intulod na kadi kumpanim. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat motivasyong iti ara? Karerain ko. Pangasin ta dinak sermonan. Nasakit ti ulo. Sermon nga addalaok na nga ayat daytoy aramidak. Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka. Iso ang mabalin ka di. Sarda nga mon ti panagin inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, dinak la ka di maawatanan. Amumat aday ito lang ti amok a solusyon dagiti dumdum teng aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso! Malag-anan ti riknak no nabartekak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary laang data. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal ti panunot mo. Kat malagip mulat ta ti parikot mo. Iso nga ro ano mabalin kat diretsok ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't ang malipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadanan ng kantatangkan ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kung dayta. Idi madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Ngamamunlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot laang kanyak. Kahit alaan dakmot laang. Ngamawan. Iso nga awan serbi na dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan nakakumati Diyos iti kas na nga ibagbagam Raymart.
Ni Apo Diyos ti konkontraam iti kasta nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jak kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak met asa anak met anasantuan. Oh, Agrobat ka ta inta makimisa. masadutak. Mapan ka siksi ka. Maturugak. Maturukan to numalpas ti misa. Di nak man pilitin ta amangan no makaturugak iji simbahan ni. Ikan, ta iturog ko. Nasakit ti ulok. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Kanya man na trabaho ti inaplayan na. Padasin na kano ti agpasada iti jeep. Ay, makin jeep ngay. Jemay sa akong pare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigod at trabaho na. Nagpintas ti kumpanya anastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit na jataon. Saan mo't asigod amang ginaw? Manipod edin ay barkada. Isumutan tinangrugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tatumulong kami kaninanang nyo amang bagbagaken kwa na nilay. Agyaman nagtatang. Tanukas jay abagbagaak. Agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga. Nga agyaman ak kanutaarak la ang tibisyo na. Banag apagsangsang itak akan ayon. Tanubagbagaak. Bala subas ti sungbat na kanyak. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. Ay, bayam ta kasaritak tumanay balasang ka. Adda ka asi ti Diyos. Patsek adi na itulog ang maigumo ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada si katimang isungsungsong ka ni Raymart nga agbartak. Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amwa si katisarsaritaan na gititat tao? Ay, awan bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Ta saan matapod no dayta? Oh. Anya sana pud no? Si katinang isungsong ka ni Raymart nga agbartak. Manipod ka no, hindi nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso timang isungsungsong kanyak. Anya? Gatuan. Iso timang isungsungsong kanyak. Palso dayta damag. Unay mateng. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanyak amapan agsyat. Wan ata nakasursurukit nga rudan. Insurom nga agbisyo. Tala ka man. Matibab ka na eh. Tarabitab ko nga asawa. Si kalat na putak nga asawa kasta. Naglawat. Wan, tamapaisuan ka ngamin. Unay kamatan. Nagbabawi ka ng asawa ka. Na, si kapay tadaganas namang ibagay tikas na kanyak. Nakarkarupay kanyak ha. Agbabawi ka na kay asawa itinabisyo akas kan ka. Pumanaw ka na nukas na tikayat mo. Ha, si katin nang ibagay tikas ta ha. Ha, ti ko namjak maaramid ti pumanaw. Wan, pumanawak ta na umakon. Nabannog akon nga ungat iti dayto nga impyerno. Mabiyag ko tibagik nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sao ka laso. Aramay damon, tap na malpasan. Ay, Oh, apay manan. Kasangsangpot mo pa ilaang ngam nagunagan ti sanaay mo. problema. Problema ti. Ada na ka din nung parko taksi bakit. Dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, akin basol nga eh. Siyak nga rod. Kat, adda ka din nadangran. Awan mat kidni. Iso na lang ta makagastusak. Sa payawang kwartak. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymart. Mano ay ala ka eh. Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasarono ti problema adumdumtang iti biyak ko. Apay adi nak panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan dayta. Ay nakasano adya panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimahan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmet. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagag. Apay akanayon adumtang ti parikot iti biyak ko. Apay nga ta? Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Di ka pa'y ngamin makimisa. Kundi kan samat agkarkarawan. Lumarak man. Kastamlat na kanayon. Tunggal da kamatek ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumuwarak, tada papanak. Papanamanan. Inak iliwliwag ti parikot ko
Kasla bumtak ti uhulok iti kapapanunot. Iso nga inak man iliwag da ito aparikot ko. Pat siya man di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Huwag nga rod na. Ore siya, jackpot yan ni bagat ko. At wala amin nga ibagpagana. Naimbag pa ikat nga agpaisot ti arak ta makasulbar. Kasi ta, naragsa ka. Awan parikot ko ita, tamada matisyat ta. Wan! Nagraragsak na ikit ya. Ano kaya't mo patpat nagta dito eh. Tayo inom ta kami na swildok. Amangan magungat ni bagat mo. Awanan pare, timakyasin dyan, tigre nga asawak. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Apay nga? May mayat ti awan asawa na. Tawan mang sir-sir nun. Kan, mga apakan ka pare. Iso, ano syakti si ka. Tularin akong. Sinamot na ni bagat mo. Tapno awanan ti sakit ti ulom. Addam kit di tagbartag Tapno matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Jak marami na ita parts. Uray kaskasan no? Ayatak ni bagat ko. Jak kabailan ti maisina kan ko na. Ano saklatan? Ti kinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho mre, Mark. Awan pa itananan. Madama pa iti repair ti lugan nga man manehok. Sa inal daw ka mapan nagbartag. Imbisa sumapol ka iti pag sideline nam. Jak maipamaysa. Nasakit ti ulok ngagpampanunot nanang. Malasak samot anay pasngay. Tapay nga agsasarunot ti parikot ko adumdumtang. Kayat ko ti makailiw-liwag. Kayat arak lang ti amok makatulong kanyak nanang. Ay nakalukwan day ta pa nagrasrason. Solusyon aya day ta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidam. Ta syempre madadaal ti salon at maw. Kadagiti amin a problema dumteng iti biyag tayo may salaeng ti solusyon day ta. Ni Apo Diyos laeng. Agkararag ka anak ko. Kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sakan to agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Amom anak ko, paset ti panang subok ti Diyos kada tayo day taparikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot day tangam padpadak kalamat anak ko. Nanang. Agpanunot ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. Pare, sumurot ka? Sa dino pare amante? Ija lugar da bayaw ko. Pista da ngamin. Pinta mo't ag-relax sige pare. Kayat ko rita. Sigurado man nga rodon at isyat ijay. Agad mo na. Isang magsagana ka tama pantano bigat. Sakti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare. Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilibre dak mat. Sa anak mat nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramidan nyo ijayon. Agsubli kami mutla dagos bakit. Basta di ka mapan. Makaamu ka no dinakdenggan. Pumanawak laeng no kasta ka, Raymart. Anya? Kayat mo ngagsinatan. Ala saanan? Awan pa'y ganas matikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Uray agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymart, naamam ka din ti damag. Damag nga? Ni pare amante, na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartag ka no anag maneho. Adda iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak na di ospital bakit? Anya gaan nga ospital ti ayan na? Agyaman nak, ta sinurungkaran nak pare. Naimbag ka pa ita sinarungkaran nak. Gamdyasawak. Talagang awanan. Di nak malagipon pare. Pare. Apay akastamot din tilangam. Awanan. Pinutindan na gitito sakak pare. Pare. Awanan. Inutil akong pare. Nasaysayan lang ko mananatayak. Gambiti kasto yan nagbanagak. Diyak maglon ti kasto yan nagtungpalak pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama pare. Patib karam ti pakinakam mo. Kabalam na ita. Adda kami lang dito eh.
Tumulong kami kan ka pare. Saan da ka baybayan? Ang inggat ka balak. Dili asawak. Raymart lang ay. Apay akas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apayan. Agyaman na kiti kanayon na panang bagbagam kanyak bakat. Gusto ka. Awan ti din tinalabos ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisagmakak bakat. Mapanunot mo itan lakay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman na. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawanan nak. No kanayon ka nga apain. Gapo iti panagab-aburidok. Sorry bakit? Kinasayat. Inta makimisa inton bigat. O sige, lakay. Biyag. Di tao. Uy, Marlene. Asino si kabit video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, Di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga no pagayayaman na kalaang. Apay ayakas tati panagsasaumkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damit ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbagana. Basta ganad ka, tani. Kaslasaan na mapagtalkan day dya akaloy. Ang mga nulukwan na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay ti sigud nga asawam kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak nanang. Nagsasarunod ta abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Disyak ko timang suporta. Ngam impanaw naman kami. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nakdagiti babarkada. Kat papanamanan nga'y kaloy. Mapan kami ti may sasugalan nanang. Bareng makatsamba akon. Tatang, simangpot ka matgaya man. Wine, Marlene, anak ka. Alam na ito yung ugot ti kamutay. Ta iso ti sidain tayo. Wen tatang, kan naibus gaya man ti bagas tayo. Maudin day to insaang ko. Gasta ka di anak ka. Alam nga ron tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wen tatang. Ay, umaw-awag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May iliwak kami ni ti boses mo. Iso ngay nawagan ka Marlene. Mabaling ka din nga agsarak tayo itong madamdama. Ah? Sa dino ka di ti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke. Inton malpas ti biyahek Marlene. Katuna, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho nga inaplaya, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Malaka na sayat nga rod ano kasta. Wan, Kat apay di ka pa agawid, Marlene? kwa, adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Ay, kastaya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti ka na. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyamanak nga rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Wan Marlene, damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wan, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di?
Marlene, kasanungay. Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagarong kanya. Apay, di na ka di kayat, Marlene. Pagduha-duhan na ka di pa lang. Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y am-am-am mo anaimbang. Isumod lang titurong na. Amok akayat nag. So saan ka madanagan? Taay-ayatin ka launay-unay. Alakap no kasta. Un ang harod. Sung bata kon ti panagayat mo. Oh, yes! Agyawan ak, Marlene. Datang aruta na. Un kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam ita ije palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka, asaan akapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tadjakon kayat ti sakit ti ulaw, kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho, Marlene anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa'y ti kanin mi. Anak nagsaya at ano kasta? Un tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ijatalon. Kasta ka di tatang. Alaan yung nga ruday to'y nabati ang mais. Tamiriandaan yung to'y ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga rod anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid idi na minsan, Marlene? Un abi, tawan nga minin nagluganak. Naimbag tada ni Kaloy anak kiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni kadi kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Un abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja akaloy? Un abi. Ala, umawawag manan ni Kaloy. Hello? Hello Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sarat tamanin to nadandama? Ay kwa, ang mga no adupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrabaho. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kayat ko Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil ta trabaho mo no siya kanubyom. Kwa, amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak Marlene. Iso nga naskin lang asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang arudan ti trabaho sa tanto agsara. Sige nga Rod Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar daytoy, Kaloy? Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, Basta sumurot ka kanyak Marlene. Apay, awan ka ti pa nagtalak mo kanya ka nobyom? Damat kit di. Ala, bumabakan. Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wan Marlene, birthday nga minti barkadak. Makiatindar ta. Pasensya kan, Kaloy. Ngampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene, apay kasla tumaytayab ti panunot mo. Ay, kwa. Awan, abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maul-ulawak. Kasla makabakbak ko anak. Anya, ay, tinasayat. Mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, abi. Asino nga iti ama ti sikug mo?
Ni kadi Kaloy? Wan, abi. Ay, sus. Api nga ngayon tulok mo. Jak pagaro pa nakastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mi kini Kaloy. Amo ka din ni Kaloy amasikog ka? Jak pa imbag abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamong ti kasasaad mo. Apay, anya ti baga Marlene. Masikuga Kaloy. Kasi ka ti ama to'y inawat. Anya? Sigurado ka kadingas siya? Ni, api ngay akas na ti sungbat mo. Kasi ka laang matinobyo ka kasininarak ko. Alalala. Wanan. Katanya nga ro ti pagdanagam no masigog ka. Takdaram ti sikog ko Kaloy. Duwata makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malaway. Umayak yung tunbi ka ti balayo. Urayan da kijay. Rabiin. Ngam awan pa'y tinubyo manakaw. Kura man no umay ita. Wan nga rod tatang. Gamurayin tayo lahat na. Ang mga numadama pa iti biyahe na. At dala siguro nakataktakan na tatang. Tao po! Umayak man! Ha! Woo! Ada magpukpuk kaw alalaki, anak kaw. Ni Kaloy dayjay tatang. Apa ingay? Kaslan na bartek, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kini tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak Marlene. Apay at dadagas sa'yo ti day ta. Tinapatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya? No kasta, masikog ka Marlene. Wan tatang. Pakawanan da kami ko. No kasta. Anya nga iti plano nga ramidan barap. Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta ka raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti ko nanay. Edi, iso ati matungpal. Iso, ti masuro. Nalangarod. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak kaw. Iti kabiitan a panawan baraw. Wan tatawan. Ariklado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat kuna ti ama na amasapol nga agkasar kamin iti kabitan na panawain. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kadi nga agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kano nga raw ti plano ya pa nagkasar. Isungarod ang mapantay di balay tinubyak. Tapag sasaritahan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya! Kahit isaganaam nga raw dayta tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong yo. Kundi karit ka nga agkasaraw maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkel mo tanda sikog mo? Nasaya at latamat abi. Wen tamanumot na bulan. Umadanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? Wen friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. Adda ditang. Ay kat anusam Anyat amom. Ang mga nula nga na laang ti strikto ngam kinapunno na. Nasingpet gayam. Sapay la kuma friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga ro daang mo tatang.
Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakitan ti tiyan ko. Ang anak kag samatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, Ah, ang sakit man ang tatang. ay, asas. Ang sasarunag ti pan ang sakit na. Alaalaga raw. Mapantang nga rin din sa ospital, anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laeng bag. Hello, Marlene. Kumusta ka, friend? Ay, naimbag nga oras yun, tata. Ay, kastamot balasang ko. Agyaman na, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan nasungsungbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin. Anya? Di na kunaan napatpatag dagiti barkada na ngamda kayong agina. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak asawa am anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun di asawam. Ngamada ka mulatan dito balay kalaw. Masadutak na nang. Kan kabailan na dayjay. At daman ni tatang na kadwa na. Ay na, nagalas ka ti kasta pa nagpampanunot mon, kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapad ka kidain, tayong kamat kitaan jay putot mo. Yung kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak na nang. Maturugak pa'y. Nasakit ti ulo. Aping itaka lang ang Kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat ah. Tado nga min tinaramid ko. Isuadyak na kaawid. Sana bale, natamad ni tata nga kadwam ditoy. Anya, kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka. Ah? San mat ah? Patpatsam tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw-awid? Kat awan ka nanin. Kan saan ko pa'y amawagan. Ay kat, jak amuan no sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga itaka lang ang asumangpat, Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man na sumana oh. Kaya't bunsamot ti malipak. Ah. Kabailang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailang no di ka pala sumardeng nga sumana oh. Maglablabas kang Kaloy! Nito! Ah! Kaloy! Kasta de rumbenggeng ka bungangirang asawa. Ha! Umanawak man langan. Makapawan ka matitigalas! Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy iti rabi abi. Nabartak namin. Anya? Kat, amo ni tatang mo ti kastangar aramidan ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani Kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida kapi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngam sana na may subli ti amin. Ay natapno amom. Kabkabilan mo't laang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita. jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbadan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalaw. Kitrabein, naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Irwarayaw, nakaturog dan. Anya ti problema? Apay ngagpukpok ka.
Apayasan mo sumbatan na gitawag ko kin ka. Ada ka din sa balim, ha? Ha? Di mo ambutilaw-lawat ng kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y, kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anak marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Iso adi kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo. Ngay sinamon ta asawa mo. Wantatang, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangran nan. Ala, di ka madanagan. Taging gat ka ba ilang, tumulong ak. Para iti kasapulan ti apukaw. Agyaman nagtatang. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang. Hello, Marlene. Ay namay ka dito, Morgue. Natayan tanak ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsaw iti patapos ako nada, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamat ngamin agar-aram kanya. Katkas lang magusto ak ti ugali na. Padak met abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga imbag ti ugali na. Tapno saan ka manan ang mailawan? Narigatan. One friend. Ka-eskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang agar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Sika no kayat nakon nga ikalay sa Robert. Napanik na kakon ti kinapod nung kanyak. Iso asiki. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rudin ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mangan dagiti trabahador. Ay na, danda ni malpasan tinagdakkel a balayok ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha? Nakasingsingpet ka unay iti anak ko, kan iti apo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, maragsakan ak para iti anak ko. Ngamin, mapadasan na lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na, Barok. Kadayon ko nga ikarkararag na iti Diyos. Asapay ko ma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin ko na. Iso nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Baraw. Talaga siguro matanda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. Biyag. Di tao. Ne, nakarubat ka mat gaya man lakay. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sar kasakbe asumrag ka iti trabahom. Nakayon timangan ka na kityan nakta. Masapa lang mapanakon, taadot isambot mi nga ramidan ni opisina. Ne, nagsapa ka matan. Kat nawang pa alas 6 iti agsapa. Ada ka din kakadwam ijay? Adan, aduda ni Jay. Isa mapanakon, tanakababain mo siya klang timaladaw. Siin, inakon. Nanang, apay akas dyan ni tatang. Kasla saan matan anaragsak no adda dito'y balay. Kasla kanayon nga agap apura no adda dito'y balay. Ne, saan mat aarihan anak ko?
Talaga lang nga nagagat nga trabaho ni tatang mo. Ha? Kasta ka din, nanang? Wen, Arian. O sige, mangan kakit din. Tay nakpairingan dagiti kakabsat mo. Tagigidan tayon nga agar musar. Siya kung ti mangayab kadakwada, nanang. Agtugaw kalatan, tain nakayaban dagiti kakabsat ko. Addo ti pasaraboken ka, sweetheart. Awat amon. Adakan, William, sweetheart. Ay na, kung naklakit din no di ka umay itangag sapa. Agyaman na kadagito yung pasarabong kanyak, ah. Maala, sumrag ka pa dito yung apartment ko. Wala. Dito yak pala. Madamdam akto na sumrek iti trabaho. Wala. Mailiwakan ka, William. Kaya't kapay akasarsarita kan makadan na, iti uray sumagmamanula kumaka nito. Di kagdanag, Carol. Upak itati iliw mo kanyak. Agyaman iti oras nga ibingbingay mo kanyak, sweetheart. Agan anad ka laang, ah. Tama nga numakadlaw ti asawam katagis skandalo. Nakababain. Laglagi po mamaysa ka, maestra. Wen, sweetheart. Di kagdanag. Awan to apulos ti maamuan ni Vina may papan ka na ta. Nasaya tadakan, William. At dadagiti ilipas tayo trabaho ita. Agong ungat itay ni boss. To nagladaw ka manen. Ang dapay namin napadagin na ramid ko. Isa naladawak, era. O sige, tagtrabaho ako. Agpalawagak ton ka ni boss inton makita. Sige Sikati makaam mo. Ngem, sa dino ngamin tinapanam. Basta da napadagin na si Kasok. Alakit nagtrabaho tan. Tapno ado ti palpas. Madamdaman ton ti panagin historyata. Rabi imanen. Kanayon latan amala daw ti asawak nga agawid dito'y balay. Nasapa a pumampanaw dito'y. Di na pa yan masango ang kasarita dagiti anak mi. Oh, kasla kayat ko ti agatap. Ngamlaplap dakla ang tibagik. Tama nga nupod numot ama kumikumla ang ti asawak iti opisina da. Nana, awan ka di pa ni tatang? Ay, awan pa'y anak. Maturog kanwan. Sumangpot tulatan ni tatang mo no madamdama. Riingan kanto. Diyak kayat nanang. Urayak ni tatang. Kailiw ko ti panagkantana. Sakbaya maturuga. Ngamin, sigod akan kantaan na kami kadagiti kakabsat ko. Sakbaya maturog kami. Pinasayaat. Umay kawan. Mapantay iti siledyong agkakabsat. Siya kun timang kanta kada kayo. Ha? Agpaiso, nanang? Wen, ala. Umay kan anak ko. Alas 11 mat gaya man itirabi Carol. Apaya di nakrinain. Masapol nga agawin ako. Nagkariak ka na kita anak ko ang masapaak itang agawin. Sweetheart, mabalin ka di. Adito ikan amaturog itang arabi. Uray italaang. Please, sweetheart. Sana mabalin, sweetheart. Ang mga numakadlaw ti asawak. Nagrigat mo tanti kastoy. Ilimlimad ta ti relasyon ta. Kuma, datalaangan ti nagkagasat idi. Tapno sana masapol nga ilimad ta. Sana bale, umayak tumanan inton bigat. No, sana ka makaumay ti agsapa, umayak tumanan itirabi. Masapol nga aganos ta. Gaputo sana mabalin ang maibaskag ti may papan ka data. Sigurado adak kalagulo no kasta ti mapasamak. Sige nga rod. Ngam ikarim agsubli ka dito inton bigat. Orayon ka, William. Agyaman ak Vina. Makapagsarita tamat laangan. Nabayag at dita nakapagsara ka kastoy. Umayak kumay di balayo. Ang basit magamin di oras ko. Makumigom kami ngamin ijay opisina. Wen nga rod era. Kailiw ka pa'y kit din. Di mo masarsarong karan dagiti anak ko. At ang tulatal daw ay umay ko. Kinapudno na. Kahili ko met itan ang makita. Wen umay kan tulatag pasyar. Ang nasapa ka mo tarin mo riti opisina yung ita. Apay, di ka mo't nag-overtime? Awan overtime ita. At dadagiti daw nga ag-overtime kami.
Ngam, saan mo na kanayon? No, dala ang masapol ng isang butmi nga aramide. Ha? No kasta. Saan nga inaldaw ti overtime yu? Saan? Sagpaminsan laeng. Anya? Agul-ulbud ka di ti asawak. Hoy, sapay la ko matabidot ti atap ko. Diyos ko, isurom ko madaramidak. Adan ti asawak. O, Vina. Anya pa lang tiraramide. Rumbang ko nakatulong ka ita. Adalang man tirabi eh. Nasayata si Mangpat kan, William. Talaga ngamin nga inururay ka. Ada kayat ko asaludsudan kan ka. Ha? Anya na ita? Ala, ibagamon ta ni nabanlugak. Kaya't konti ginana. Napatid kami ka di pa'y apamilyam kan ka. Anya ka din dahi ta asal saludsunem. Siyempre, napatid kayo kanya, tada kayo ti pamilya. No kasta nga rod. Apay adi mo man la maibingayan iti uri basit lang nga oras dagiti anak ta. Ha? Masyanak ngamin kadakwada. Takan ayon da nga urayan ti panaghawid mo. Ngam kanayon ka matamarabian. Nagkapwam ka di talaga. Di ka di makaawat. Di mo timbaga nga overtime ak. Narigat ka di amaawatan dahi ta, Vina. Para mo't lang kada kayo ti kasto nga raramidag. Sika kumamot ten ati makaammo amang ipakaawat kadakwada ti dahi ta. Nang runa ka ni Arian, gabuta iso ti inauna. Apay, sika kadilaang tagov overtime, William. Da kami amin Kasta nga mintibilin ni boss. Apay nga rod asaan mo't nag-overtime ni Era. Ha? William, nagsarita kami itay laeng. Sagpaminsan kanulaang mati overtime yo. Basta siya, pudno ti bagbagakin ka. Adakan ka, no, sino ti patyem ka na kami adwa. Panang dadaal, ti kastang ibagbagada. Di mo patpatyem dang itatatao. Era, mabalin ka din agsarita ta. Oh, anyan pagsaritaan ta, William. Umay ka, rumwarta di ti opisina. Ijerwar ti pagsaritaan ta. Sige nga ron, sa nabale. Gabuta lunch break mo ten. O ala, mapantangaro di ti may sa restaurant di ta sidag. Anya? Kasano ang naramid mo ti kasjay ni Vina? Nagsayata tao ti asawam. Kasla mapampanunot ko asinaan ni Carol, friend. Ang mga nudakdakos ti mabali na mapasamak. Naku na ngamin nga agpakamatay na panawak. Ke, anya nga ron ti plano mita? Makadkadlawon ni Vina. Amok da ita. Kaputa sa baling dagiti tigtignay na itinaudi a panagsarita mi. Kalmay sa, masyanak matlahan ka na kita anak mi. Ay na, William, agpanunot ka na imbag. Saan pa yan naladaw ti amin? Di mo kumay palubos ang marakrak ti pamilyam. Gapulang iti basol nga ayan ayat yu kini Carol. Ngam sigod nga gayan ayat kami. Intuloy mi lang, tinaputod idi nga ayan ayat mi. Ngam saan kayo ang nagkatuluyan? Kaya't asawan da ita, asan ada kayo tinaikari aparay titong kalmaysa. Minamaag da ita nga ayan. Agpanunot kayo kuma, William. Kasaritam ni Carol. Kaya't ilintag yun, ti kamalian aramid yo. Tata, imbag man ta nasapa ka ita nagawid. Ngam nakaturugan dagiti kakabsat ko. Inururay da kamatla itay. Arian, anak ko. Amom tatang, ipatpatag da ka unay. Sapay la ko ma, tagsublin ti sigud apam matag mo kada kami. Ipatpatag kayo mat talaga. Sino nga minti nang ibaga, asaan kayo anapalag kanya? Awan, tatang. Kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni nanang anapatag kami kan ka. Ngam, sa balimat nga minti makitkita kan marikrik na. Gistay nga min awanan oras mo kada kami. Saanan akas idi at talaga amarik nami ti pamatag ti maysa nga ama.
Ayan, pasensya ka lang ko man, anak ko. Talaga lang kami na makumikumak iti trabaho. Ang ikari, sulnitak na itinagkurangak ka na kayo. Ipatpatid kayo unay, anak ko. Pangasim ko, Makarol. Saan mo nga i-post na itiladawan tayo ti social media? Di mo kaya tim ibabain? Ay, ayatan ka unay, William. Diyak kaya't timayadayugan ka. Pangaasim ta dinak panawan. Ngam husto ti kunan era agayem ko. Awan na pulos ti nasaya ta banagan ti basol a relasyon ta. Kunak mano ay ayatan na, William. Apayakas tamat ti magbagam. Karol, masyanak ka nagti anak ko. Awan na pulos oras ko kanakwana. Di na kasinaan, William. Tano aramidam ti kasta. Awagak ti asawam kat ibagak ti may papaniti relasyon ta. Anya? Saan? Di mo aramidan ti kasta. Ang mga no dumikar ti sigod na sakit ni Vina iti puso, numaamuan na ti may papankadata. Awan bibiyang ko! Basta no ipilit mo ti kayat mo, aramidak ti imbagak. Anya? Ti awanan bain a lalaki. Talaga di na sungsungbatan ti text kan awag ko kan kuana. Kan manon nga aldaw adi imay dito'y dagos ko. Saan nga sigsigurado ti awanan bain a lalaki. Kas jay laka-laka kan kuana ti panangisinan kanyak. Di naman la panunutan matiriknak. Awagak pa'y maminsan. No talaga di na sungbatan. Agsagana iti aramidak. Abay, pinayaban dito balayo, friend. Agkupit ti barukong ko. Gapo ka dagito ya makit-kita. Ha? Anya dahi sa aladawan? Ladawan da William kan ti babae na. Ha? Kan adda pa'y video da adwa. Nangalaang kadagita. In forward ti babae na kanya kera. Anya? Marigata nakagangas. Tulungan ako Vina, tinasayaan. Itaray ka laangan iti ospital. Ala, mangan kan, anak ko. Manual dawon adi ka mangmangan. Awan ganas ko amangan nana. Nabayag nga minan nga ibagbagak asinaam dayjay a William. Tasaan nga agnanayon ang matagikwam. Tadakit nga rod pamilya na. Apay-pay lang amin anam amok day jaya tao nanang. Apay-pay lang amin na nagsabat tinaalan mi. No sinaanak matlagayam. Aklonem tigasat mo. Ta sinerek mo dayta. Binagbagaan ka iden. Ngamdinak mo't dinangag. Kastoy ka niya talaga. Tigasat dagiti kirida akas kanyak. Mangnamnamalatan iti awan. Nala, pag nakmam dayta na pasamak. Amumton no sumaruno. Di kan makirelasyon iti adasawa na. Taurayan niya tararamidem. Di mon tumabukudan apulos. Kan kang runaan ti amin. Basol iti namarso ati kasta. Nana. Pagbabawyam ti inaramid mo. Kat mga barwanan ka anak ko. Intun sumaruno. Pilyam tuntay lalaki nga awan sabit na. Anya tinapasama ka ni Era. Apay ngayon tarayo dito ospital ti asawak. Naatagi di puso ti gayam ko. Gapo iti kabit mo ani Carol, William. Anya ti kayat mo asawan. Impakita ni Carol lagi tiladawan ken video yo adwa. Anya? Inaklon na nga da relasyon yo. Oh, Kasta unay asakit tinakan ni Vina. Iso at timikar man ang tisigo da sakit na. okay. Anya nga rin ti kasasad ti asawa kita. Nakasaritam ka din ti doktor. San pa'y? May kararag tayo langan. Asapay ko ma. Na malasatan ti kayam ko ti kasya na pagting na, William. Diyos ko. Agbabawi ako ng gapoy tinaramit ko.
Ikanak kumapay ti gondaway amang ilintag ka rin tinagbasulak iti pamilyak. Nang runay ti asawak. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pagimbagam kumati asawak, Diyos ko. Tatang, mapukaw tayo ka din ni Nanang. Mas nagkararag tayo lata anak ko. Patsyak adenggan ti Diyos ti kararag tayo. Ipatpatag ko unay ni Nanang, Tatang. Diyak kaya namatay. Pagawanan na kanak ko. Basol ko ti kasya nagpanagan ni nanang iyo. Basta inton makariing ni Nanang, saan niya ko man napaspasakitan, Tatang. Ikarik anak ko. Sulnitak amin ang nagkurang kada kayo o pamilyak. Pakawanan nak, William. Diyak matimpagaro pa kasi ti pagbanagan ti asawam. Nakakaasi ti langat ti asawa, Carol. Masyanak unay karag ti anak mi. Kaputa sangit na sangit. Di na kaya ta mapukaw ti inada. Pakawanan nak, William. Siyak ti makagapuno apay na pasamak ti kastoy ti asawam. Umadayo ako na tapno makapangrugi kayo manan. Pagyaman na, Carol. Sapay lang ko ma. Tamasarakam tumutlang ti lalaki at talaga aparakin ka. Kumustan tirik na, Vina? Nasaya at matan. Ngam agkapsutak. Tunggal malagip ko tinakita kaladawan kan video yo iti babae mo. Pagkawanan na ko ma, Vina, asawak. Aminado ak, iti basol ko. Nagbidutak. Nailaw anak. Kat nakasaganak amang sulnit iti aduan ang kurangag ka na kayo pamilya. Nangrunakin kang asawa. Ay ayatin ka, Vina. Pagkawanan na ko ma. Awan ti amok ang nagkurangakan ka. Inayat ka iti husto. Impayan ka iti anak. Kan impamaysak tinangasikaso kan ka nga asawak. Gamno apo yan naramid mo ti kastay kaniyak. Sorry, bakit? Sorry. Nung nasuliso ka kiti awis tilasag. Nailaw anak. Namiris kong tibindot ko. Isa, pagawanan lang ko ma. Ayayatin ka. Vina, asawag. Ayayatan ka, Mad William. Iso na apektara na kiti husto. Tanalaos ti panagayat ko kan ka. Nagsakit tinaramid mo. Ngamno ko naman nagbabawyamon ti amin. Sige. Ikan ka pa iti may sagon daway. Basta ikarimandimon ulitan tinaramid mo. Uwan, Vina. Uwan. Promise. Ipatpatig kayo karagit anak ta. Biyag. Di tao. Naimbag man na nakapasyar ka, ipagmiday. Wan bayaw. Umay kayo umat kumustaan. Saan nagaputan na tayon day di kapsat ko nga asawam kat jak matan umay ditoy. Agyaman kami, ipagmiday. Kat nibayaw kardungay. Saan mo muta ka duwa? Ay, nagbati. Tada si kaswan na bayaw. Kasta ka day? Wan bayaw. Kat, kumusta ka ti panagtalon mo? Mayat mo, ipag. Sa anak-anak kasikan krapita. Tabi masit ti danaw. Ah, kastaya. Sige, kukwayon tinaapit yung nga irik, bayaw. Ha? Katay bingay yung ay ipag.
Baybay ang pailaan tane, basit mo tinaapit yuita. Intun maminsanan. Kababainin kin kaipag. Saan mo lang aro rin napapaabangan ti talon mo at taltalunan may. Di ka pa'y makibingay iti maapay. Ay kababay ni pag. Saan na problema dayta, bayaw? Tane, umad adun san dagiti pakpakanam. Ay, un nga raw. Talaw na kiti apokok ka ni kakay. Ayan nga minta asawa ni kakay aya, bayaw. Awan, nagsina da. Tadrag adik mo di asawa na. Irresponsablay. Ay, kaasimot nga ro dagiti ubing no kasta, bayaw. Un nga raw. Awan mo trabaho ti anak ko. Iso anuan niya ti adda. Iso nati yan anay may nukwa. Pasaray ang sakit pa iti nauding anak na. Kanayon ti padoktor na. Kasta aya. Ano kayat ni Medi di sumurutan kanya. Tatangda na kay Jay Balay. Tawanan tay katulong me. Ha? Ay kit mayat ay ipag. Basit pa'y matay na uding anak na. Ang mga nusapulan ti apok ti inana. Ay sana problema dayta, bayaw. Di ikuyog na anak na. Tapno maawir na latta. Kakay. Agsingsingpit kay di balay daan ti mamiday, ah? Unay kayo matan, tatang. Kasla nagturpe akmat la unay nga anak yun, iti kasta pa nagsasauyo. Kasla nagdakasak nga anak. Kit awan kastay palagipan ka, anak ko. Naasyan ni Antim Amiday kadatayaw. Iso akayat nakaatulungan. No talaga akayat na titumulong, sana masapula pagtrabahon nak, tatang. Ang damat kasukat titulong na. Nay, kit anya nga rugti kayat mo ngay. Ang namnam ay latan. Ay sos, maditi kasta ka panunutam, anak ko. Tatang, Ala, isaganam kidin nagiti arwatin niyaw, iti inaudi nga anak mo. Urayan na kayo ni Antim Amiday. Kardo, lakay. Ingkuyog kunto'y ka anakak, tapno adakad kadwata dito'y balay. Kadwa na ti anak na, takaasimat no panawan na. Ay kat nasaya at Nasaya at may tapno adakad kadwata dito'y balay. Bakit? Welcome kayo dito'y balay, kakay. Agyamanak, uncle, auntie. Sige, umay kakakay ta isurok tagbalin na si Ledio iti anak mo. Yawid mo ton dagiti abadbado. Kan dagiti daddo mga appliances. Yawid mo ton kakay. Tane, saan mo't lamaw usar? Uwan nanti. Kanta may sa sofa, alaam ton. Napintas pa'y daychay. Nalagda. Uwan anti. Ni uncle mo nakardo ti mangitulod ka dagitoy. Usaran na tay tra kapag bunag. O sige, anti. Nay, nagadumot dagiti insang petyaw, anak ka. Uwan tatang. Dagitay man basura da anti dagita. Basura nga. Nay, nakapimpintas. Basura, kunam. Jay sopa, nay, nagpintas mait. Kantay dakil atibay. Madlaw abarupay. Dagitay nga rod nagsukatan da ante. Sa damot lagi padawat nawan pang usarandan. Kahit alangan nga itida dagiti usarinda. Amuyo tatang. Bilibak ka niya Uncle Cardong. Nagsingpag. Wain, agpadadaan na singpay kini Antim Amiday. Iso na lang tawan anak da. Uwan nga rod. Nagswerte ni Auntie Medi. Takas ka ni Uncle Cardo tinakiasawaan na. Itimplaan pa ni Uncle iti kape. Kasta ka dahi anak ka. Wan. Ananduran sama ni Auntie ni Uncle. Saan agaputan na singpit ti asawa a lalaki akit? Under ti asawa a babae, anak kaw. Iso di mo sasawun ti kasta. Ta saan mo't nga ingrata ni Antim Amiday. Basta timakunak. Nasingpot ni Uncle Cardo.
Nagswerte talaga ni Auntie Medi. Kakay, tangay awan anak mi kan ni Antem. Sika na ti ibilang mi nga anak mi. Ha? Ay kat, pagyamanak ano kasta, Uncle? Wan, kakay. No kayat mo, pagadalan na ka pa iti oray vocational lang. Damag ko na isem ka kano nga agdait-dait. Ididay ta, Uncle. Ngam saan itan? Anya nga ron ti kayat mo a kurso, kakay. Kayat mo ti agadal iti kolehiyo? Kayat ko Uncle. Sige. Kasaritam to ni Antem. Tapag-enrollan na kan, inton pa nagsasarag. Wan, Uncle. Kat, nagsarita kayon kan ni kakay, bakit? Wan, Cardo. Aginrolan inton umay alawas. Naimbag man, takayat naman ang tag-eskwela. Wan masapol a panunutan na ti masakbayan to dagiti talungan anak na. Wen nga raw, para ka nagiti anak na, ti panagturpos nanto. Wan, tane, kasjay mat nga ro da pinanawan ti live-in partner na. Kasi damat, iso a masapol a tulungan ta ida, lakay. Sumanangit ka mat ngawbing! Ay nakakay, anya tararamidam di ta anak mo. Kasano, makapasuron? Grabe ti kinalampay na. Ay nakakay, sana kasta ti pamayam. Ay wama. Alhapok, umay kanwan. Mapantay di kusina. Ado ti makan ichay. Anya ti kayat mo akanan. Makapasuron di tang ubing. Nagtangken ti ulo na. Di na mo ti maanawa. Imalan sa iti ugali ti amana. Sumrag ka ni ti klase, kakay? Wan, Uncle. Nakaturog ti anak ko iti siladmi. Sige. Nakamin ti makamugan ko na. Sana bale, tawan lakad ko ita. Matulungag na ante mamangaw awer iti anak mo. Agyaman na, Uncle. O sige, mapanakon. Sige, kakay. Ay, nagbaliw mo ti panagkawkawis ni kakay. Ididamo na ti imay dito'y balay. Simple lang ti panagbadbado na. Ngamita, sosyal mo tayo. Naka-shoulder bag, naka-high heels, kung nagpuskol ti make-up na. Naka-sunglasses pa yan. Ay, nagbaliwan ni kakay. Cardo, ada ka numot field trip da kakay. Ha? Kastaya? Ada bayadan da, katamangan ka nunupat, wano 5 aldaw ti kaawan na. Kat ikami ti kwarta na anusan ta tulungan ti kaanakam. Tapno makaturpos. Kat saan to nga agbalin nakakaasi dagiti anak na. Wana, naimbaglakit tinatakas kan ka tinagbalin nga asawa klakay. Jak ipaidam ti anda kanyak, Medi. No adda may tulong ko, tumulong ak. Malaksid no talaga nga awan. Tapasin siya, bakay. Cardo, Basta tarimaanan na tag-eskwela. Tapno makaturpos. Talaga bilibak iti kinalaing mo nga agartista, kakay. Napamatim daan ti, kan angkal mo nga giseskwela ka. siyempre sakpay ti kunam. Pagan ano kumamatagis ki eskwela dita, kat bakbakitan akon. Ay, mapagbidutan daktupay la a parent nagiti estudyante. Jet, agfiesta taman nga ro din Tadamanan na dawat mo akwartam. Of course, Joey. May salakid daw ko kadaanti kan uncle ko. Mang tedda adagos. Talaga gayam abak ng ti pamilyayo Ado nga min ti negosyo da. Iso nga ado ti pagtaudan ti kwartada, Joey. Sige, ipapasta nga rod tagpasyar, kakay. Isunan, apok, maturagan. Nan, sublatan ka mangisala ni baby, bakay. Saan ang lakay? Maturugan da ito eh. Inkidam nan, Midi. Wan, maturugan da ito eh. Aday ta. Naiturog na ang lakay. Ay, talaga gaya masapulin na ti inana, bakay. Ay, awan nga rod.
Saan kami na nairwam amay sinsina iti inana? Mala, ipaidam nga ruday, tamaturog tamutan. Madamdam mabasit. Uraya ka marnakan. Tama nga numalukag. Katagsangit tumanan. Pangusaram iti kwarta, kakay. Pagbayad ko iti pagadalan, Uncle. Di mo't binayadam amin na tuition fee? Kwa. Adupay mat nga ron dagiti babayadan mi, Uncle. Anya? Iso apasensya kayon. Sana bale. Tainton makaturpusak. Agsubali takto kada kayo ka ni Auntie. Anya? Awan mat ngamin ni Auntie. Iso ada kayon ati pagdawatak, Uncle. Ha? Rayon tan ni Antim. Taiso ti pagibagami ti kwarta. Sana balay tanalpas mo't ti klasim? Kwa. Rumwara kumamat la adagos ta. Adda ngamin pang rabi a klasik, Uncle. Anya? Ada ka ni Antim ti kwarta, kakay. Apay ngamin nga ipaigam yung amin na kwartayo ko ni Auntie, Uncle. Ha? Sige nga Rod. Uraya ko ni Auntie. Kay? Inik kami ti kwarta ni kakay? Mede? Saan? Sa bali tinadlaw ko kan Kuana. Kanayunan na matan ti dumawat iti kwarta. Kat nabayadan na ti tuition fee nan. Day tangarod kahit. Makadlawak matan iti kaanakam, Mede. Kahit, anyat ko na edi saan mo nga inik ka ni ti kwarta? Awan nakamisuot kan madlaw nga agdabog. Day tapay ti mani anadlaw ko ken kuana. Kasla mapukpukaw matan ti respeto na kadata. Kasla naturay matan dito'y balay. Sana mabalinti kasta nga raramidan na. Bayam tabagbagak to. Ken inkanto man suknalan iti pagadalan da. Kumusta ang ti sitwasyon iti pagadalan da, Mede? Hello, bakit? Apay? Cardo, adda kita diti pagadalan. Inulbudan na tati ka nakak. Saan kaya man nag-enroll ni Kakay? Anya? Linoko na ta ni Kakay, Cardo. Anya? Auntie, Uncle, pakawanandak ko man o nagulbudak kada kayo. Sorry. Pinagtaltal kanda ka. Amin nakidawam, impaimikin ka. Tapno makaadal ka lang. Ngam kastoy lagayam ti isubad mo. Nangipanam ka dagiti ni inted mi akwartakan ka, Kakay. Ikwa, ginastos mi itinobyo, Auntie. Sorry. Anya? Nakulapan lang ti panunot ko. Ngam, naikandak pa iti may sagundaway. Panagnagak ti panagbaliw ko. Sana na maulit ti napasamak, Auntie. Uncle. Ay, Lading itak. Ngam panagkunak. Narigata na may subliti sigod na panagdalagmikan ka, Kakay. wan kakay. Ngam tapno di mo mutkun ko na. Agtalinaid kalata dito'y balay. Ikanda ka pa iti maysa agundaway. Tumulong kalata iti trabaho dito'y. Tapno at pangalam iti igatang mo iti gatas ti anak mo. Wan, Kakay. Ngam sanda ka na pagadalan. Ta sinayang mo ti oportunidad. Kat, napakawanda ka, kakay. Wan, nasingpet da no kung naktumad ngamin kan ka, Joey. Naimbag man ta sa andak a pinapanaw. Saan? Kaanakandak, papanawon dakit din. Agtali na udak ka no latay di balayda. Mayat nga no kasta, kakay. Awan anak danti kan uncle ko. Iso asigurado. Syakto ti pangipatawidan da iti balayda. Kan kadagiti da dumapay asa ni Kwada. Ayos nga no kasta. Ang, kaano da nga taamatay? Tsaklam mo Ngam napiksada pa imat. Mabayag pa amatay dagi chay. Tawan mo't sakit da. Mayat ko man no maisapat ipapatay da. Tapno mabukudan tanti kinabaknang da. Wan nga rod. Ngam, kasanungay. Kat nakasalsalon at damat, Joey. Dumngag ka, kakay. Adda ibagakin ka. Kat planuan ta na imbag da ito eh. Awan ka di pa'y ni kakay. Bakit?
Awan pa'y nga rod. Naimbag ata si Mardengan ngagsangsangit ti anak na. Naiturog nan. Kaasi mo ti anak na pampanawan na. Pasaray kabilan na pa'y nudaduma. Ay, awan nga rod Di nan maulit ti mangkabili ti anak na. Tasyak ti makalaban na. Ay, adda ati tiyod ti ka anak ka madyak magustuhan, Medi. Awan nga rod Adda turturay na. Ipagpagapok lang amin iti daydi ina nakabagis ko. Isu nga wawataklatan. Kan masyanak ngamin kadagiti anak na. Naasitakin ko na. Ngam kaslagon gundawayan na tamutin. Ala, bayam ta kasaritak tumanan di ka anakak. Sigurado ka iti dayta nga ibagpagam, Joey? Uwin ka kay. Tapno mabukudan tanti kinabak nang da. Ay ayaten nak, uwin no saan? Ay ayatan ka, syempre. Nukas ta nga rod. Agtungpal ka iti kayat ko. Planuan tanti amin. Inton rabi, di mo isira tigay. Kastamot tintiri daw yo. At datang danak amang sirak kadakwada. Sige, makaamu ka nga ron, Joey. Sige, agawid kan. Tapno saan nga agatap daan ti kan angkal mo kan ka. Itulod na nga rodan tadamot motorsiklom. Sige, mapantan, kakay. Jay helmet na ngay. Saan ang helmet? Awan pulis ita. Joey, nagpartak kang agpataray. Di ka unay, nagadutilugan. Basta kumpit ka na yung bag. Nalay nga driver tayo eh. Hala, di ka overtake. Nagaduti masabat na aluga. Adalugan! Hiram sa Diyos. Awad, ti anak ko. Ibati na kami kadagiti apo ko. Uwen nga rod. Natayday ti kadwa na anak ka motorsiklo. Apaya na pasamak iti anak ko ti kastoy. Kasadon dagiti anak na. Aglonan tayon tinapasamakan ko ang abayaw. Ni Apo Diyos laang ti makaam mo. No apay napasamakan ko na ti kasyay. Sapay la kumata mapakawan ti Apo. Kat awatan na iti pagarian na. Kat di ka madanagaan bayaw. Ituloy may timang tulong kadagiti anak day di kakay. Aginggat kabailan mi. Agiyaman na ka talaga kada kayo. Nagsaya at ipanagpuspuso yaw.